traženje novog roditelja detetu. Ona ti više nije mama ili nije tata, nije ti mama zato što ona više ne nosi naše prezime i sad ti nosiš tatino prezime, ja sam ti tata, ona ti nije mama. Ili ja ću ti oduzeti dete, ti mu nisi tata, dete će nositi moje prezime. Ili novu partnerku ili novog partnera predstavlja pred dete kao njegovu mamu, njegovog tatu. Mislim, dete ima svoju mamu, ima svog tatu. Koliko to otuđivač, alienator negirao. Ta majka će mu doživotno biti majka i nositi gene dete njezine i njegove, naravno, i taj tata će mu doživotno biti tata i dete će nositi njegove gene i njezine, naravno, nebitno. Pričam i iz muškog i iz ženskog aspekta.